Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video danas. Kao što vidite u naslovu, ću da vam, ne znam šta ćemo, samo radimo Gamers. Možda se nešto desi, ne znam kada, ali eto, snimat ću Gamers. Znači, snimam Gamers. Tako da, sad ćemo da krenemo sa Gamersom. Prvo ću vam pokazati to što sam proširio moju kuću. Ovo sam dodao ovo za drvo, kamen, hranu i ovo će bude seeds. Ili tako nešto. Onda sam napravio terasicu vama. Vidite. Tako da, sad ću vam pokazati to kako izgleda vani. Evo, lepo izgleda, prilično. Ok. Nešto mi pukao internet, se vratio. Evo vidite, ovo je ovako i da, tako nam sad, tako mi sad izgleda kuća. Imao sam čas da vidimo kako napreduje Iron Farma. Možda da uzem malo. Evo. Dobro. Hot spray. Imamo crvenu ružu. Ovo kriperima vama. Ovo. Da ga završimo. I sad ćemo da vidimo šta radi Veljko. Što je on isto server. Ovo se pokrenem presimo. Veljko mislim da negde pravi ovo kako se zove beacon. Pitam gde si. Ovo, napravili smo još jednu crkvu. Mislim ja. Crkva Svetog Marka. Znači tu se stanovi priča se. Ovamo imamo crkvu. Neki je prvi da se ne zbog nekog razvoja. Gdje je to išao?
Ljudi, vratio sam se, znači... Što mi pucao internet stalno. Znači da mi je... Šta? Gdje je ovo drugo? Stalno se nešto radi, ljudima, aj se ne... Mogu da izdržim. Ali idemo. 4 ljudi. Fantastično. I tu. Dobro, gdje sam propao. Pijem sok ljudi, pa zato samo odlutam. Dobro. Sad imamo ovdje šta vlada. Nešto. Okej, i moram da odem do stanika. Što se sad ne vidi pa ovo? Evo vidi. Imam kako ne napredujem. Okej. I sad ću da idem do mog prijatelja Lazara. Moram još brodova napravim, svi samo na sebi. Ne znam odakle, ne znam ni zašto, mislim da je tamo. Vidimo. Jeste. I oba su moje. Sad ćemo da odemo tamo do Lazaretici. On se preselio, tako da sad ćemo da odemo njega.
gdje bismo mogli imamo šta raditi. Da, više nema operatora, ali nema veze, još uvijek sam sve mogući, sve što hoću, ali sam malo manje stvari mogu raditi. Ali nema se, to je na 2 dana jedan. Tako se ne mogu klijeti dolaze, niti ništa od toga. Mislim mogu, ali ne mogu. I ako si vratim. Mislim da ne povremeno. Mislim ne po... Evo čovjek stalo zove nešto. Čekaj, znači tu smo i sad treba da idemo ovamo. Od prilike. Pa nam sad ćemo vidjeti ne tegledam, malo znam da sam blizu. Ima tu neki kiv, onda sam na desno. Sliku tu iznoviti, hvala Bogu. Pa imam ti malo. I gore da idem. Gdje si ti pošto? Gdje si ti zašto pa si došao? Jaaaa! Napokon! Ovo je predobro.